svaki roditelj svoje dijete predaje Bogu smrti činom začeća. Tu recimo ljudi shvate i vide da je jedino bitno u životu koji emocionalni naboj smo mi ostavili drugim ljudima iza sebe. Generalni pokrovitelj intervjuja je založba Kjara. Moj gost prihaja iz Hrvaške, ampak vsem Slovencem, oziroma Slovencem dobro znan, Adrian Kezele, avtor več kot 50 knjig z področja duhovne literature in osebnostne rasti, med drugim tudi prenovljene izdaje knjige in dopolnjene knjige Življenje, smrt, življenje. Pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi. Adrian, mi smo zdaj v tem precej, recimo, temnem mesecu, konec novembra, prihaja december, kjer se začne malo prelamljati, prihaja več potem svetlobe in tako naprej. Ampak se mi zdi, da se vi celo življenje že ukvarjate z temi dimenzijami, ki potrebujejo mir, umaknjenost, vase. Kako je živeti tako življenje? Jako ugodno. Okay. Da, upravo ste. Dakle, sve što radim, sve moje knjige su usmjerene prema nekakvoj poboljšanju kvalitete života, prema, ajmo reći tako, širenju svjetlosti u naš život. I to vrijedi i za ovu knjigu o kojoj danas pričamo, makar je tema na izgled mračna, dakle smrt, ali u biti razlog je taj da i na taj dio života na neki način unesemo nekakve pozitivne vibracije i pozitivne ideje, više znanja, više svjetla i više razumijevanja onog što nam se zapravo događa kad dođe vrijeme i za tu situaciju, jer doći će, svi ćemo bez izuzetka se suočiti sa smrću. Ja, mislim, res je zanimivo, da vi pravzaprav secirate, oziroma bom rekla, res opišete vsak korak, kaj se dogaja s človekom, ko pride do konca življenja, ko gre na drugo stran. Odkot vam to? Kaj so vaši viri? Odkot imate to znanje? Razen recimo, kar omenjate iz kakšne vzhodnjaške literature, ampak tisto vaše, kaj je? Dakle, ovu knjigu koju sad govorimo, Življenje, smrt, življenje, treba gledati u kompletu sa jednom prethodnom knjigom koja se zove Gospodar smrti. Ja. To su zapravo dvije knjige koje sam napisao da bi osvijetlio tu temu o kojoj ljudi nerado govore. Dakle, niko baš ne želi pričati previše o smrti. Razan vas? Nije, ima i drugih. Ima i drugih, ali uglavnom kad prosječnom čovjeku kažete da smrt ovo, onda to miče. Ne bomo sad o tome, što dalje od mene. Međutim, to je krivi postupak. On je intuitivno razumljiv, ali je pogrešan. Naime, smrt je dio života. To je jedna stvar koja nas sve čeka. Druge stvari možemo izbjeći, možda ćemo se suočiti s nekim iskustvima, možda nećemo, ali smrt je sigurna za svakog od nas. Dakle, zapravo je pomalo nerazumno micati glavu s te strane, odnosno ne razmišljati o tome, tim više što cijeli taj proces zapravo krije nekakve spoznaje koje su vrijedne razmišljanja mnogo prije nego što smrt zakuca na vrata. Dakle, cijela ova priča nije u biti namijenjena onima koji su, ne znam, nekad ljudi bolani, kažu, tako je, ali koji čekaju taj trenutak, sad će i znamo da neće još dugo. Dapače, kad takva situacija dođe, onda je zapravo prekasno, jer ljudi tada ne mogu svjesno razmišljati o tome, jer su u strahu, vjerojatno je bol prisutna i zapravo puno nekakvih... Ta navezanost pravzaprav tudi na vse, kar je tukaj, navezanost na ljudi, navezanost na svojo hišo, navezanost na svojega ljubljenčka, navezanost na vse, a ne? Tako je, dakle, u trenutku smrti mi ćemo sve to barem na izgled izgubiti i to je ono što nas plaši. Vsaj na vides ste rekli. Na vides, da, rekao sam na vides i to namjerno. Da se vratim zapravo na pitanje od kojeg smo počeli. Znanje o tome je u biti dostupno ljudima. Nekad ljudi do tog znanja dođu unutar određenih traumatskih događaja. Recimo, mi znamo za jako puno iskustava tik do smrti.
Dakle, kad dođe ili klinička smrt ili nekakav traumatski događaj gdje mi zapravo tijelo prestane funkcionirati djelomično i onda ljudi izvještavaju o tome što se zapravo događa. Kaj vi pravite, odkot pride to znanje njim? Odkot? To je realnost, to je iskustvo tog trenutka. Nije da je, znači kao što mi sada gledamo svijet oko sebe, tako isto čovjek koji umire vidi to što se događa. Međutim, većina ljudi naravno umre, pa ode na drugu stranu. Međutim, neki od ljudi koji imaju ta iskustva se vrate natrag nakon par minuta i onda tu imamo najčešće ona iskustva, recimo da vam prođe vaš život pred očima. Ja, kod film da se odvrti. Kod film, dakle, to je jedno od tipičnih iskustva. I isto tako tipično iskustvo je susret sa svjetlošću. Dakle, nekakva svjetlost koja se pojavljuje, koja nas privlači. Dakle, recimo, to su recimo dva elementa koji su vrlo često prisutna u iskustvima tih do smrti. I toga zapravo ima jako puno. Međutim, manje je poznato da postoje određene metode i tehnike kojim se može to iskustvo produžiti, odnosno ići dalje u tim koracima umiranja i jednako tako se vratiti. To je in to ste rijetko. vi osebno izkusili? Da. Za časa življenja ste vi izkusili prehod na drugo stran in... Tako je. I to sam upisao u te dvije knjige. Znači, Gospodar smrti je knjiga koja opisuje u obliku romana to moje iskustvo, jer sam s vremenom shvatio da ljudi puno bolje prihvaćaju priču nego da im neko docira nešto i kaže znaš što ti je tako, tako i tako. Ja, ampak na svoje iskušnje, a ne? Da. Znači roman je puno bolji oblik da se prenese životnost tog iskustva. A ste se vi odločili za to? Samo za to, za gledalce, ki ne vejo, a ste se odločili, da boste to poskusili, da bo to kot vaš... U mojem slučaju da, to se zapravo jedino na taj način može napraviti. Ja nisam jedini, nisam prvi koji je to napravio. Ampak vsak pa tega ne more. Da, za to je potrebna određena dugotrajna, dugogodišnja priprema. Večletna. Da, višegodišnja priprema, isto tako određeno razumijevanje tehnika za razvoj svijesti koje omogućavaju nešto što se zove svjesna smrt. Ja. A pa ste vi naredili to zato, ker vas je bilo tako strah smrti? Ali ne? Ne. Jedna od najvažnijih stvari koje nestaje kad počnete razmišljati o tome i kad počnete kretati se u tom smjeru je upravo strah. Znači, strah koji ljudi imaju pred smrću je zapravo nepotreban i to je jedna od najvažnijih poruka ovih knjiga i tog iskustva, dakle da se ne moramo bojati toga. Smrt je dio života, smrt je dio jednog ciklusa koji se događa i baš kao što mi se svakog dana probudimo ujutro, tako isto i taj kontinuitet svijesti ide dalje nakon smrti. Sad vi možete o tome razmišljati kao o filozofiji ili nekakvoj ideji ili možda čak nekakvom religioznom pristupu, ali to isto nije baš do kraja u redu jer onda ili vjerujete ili ne vjerujete. Ovo o čemu ja pišem je iskustveni dio i jedna od razloga što sam napisao u drugu knjigu, Život, smrt, život, je upravo zato što svatko, ali ponavljam, svatko, ne samo da može, nego bi i trebao to iskusiti prije nego se suoči sa stvarnim odlaskom sa ovoga svijeta. Pa v čem je zdaj vaše življenje drugačno od tistega, ki nima te izkušnje? Kar konkretno, v čem? Dakle, jedna od stvari koje se mijenjaju definitivno je vezanost za površinske aspekte života. Dakle, vi jednostavno, baš kao što mnogi ljudi koji su doživjeli iskustvo tih do smrti, u tom trenutku shvatite što je bitno, a što nije bitno. Sad vas možda jako motiviraju neke stvari, hoćete zaraditi dovoljno novaca, hoćete biti dovoljno poznati, hoćete uspjeti na poslu, hoćete ovo, hoćete ono, a nakon tog iskustva shvaćate gdje leže prave vrijednosti života. Ali ne samo zato jer sebe uvjeravate u to, nego zato jer stvarno vidite da te prave vrijednosti života su na sasvim drugom mjestu od onog što većina ljudi misli. A lahko poveste, katere so za vas tiste prave vsebine življenja? Praktički svaki trenutak. Evo sad kad sam čekao da idem ovo snimiti, ima jedan parkić tu. Sjednete na klupu, gledate sunce, gledate liše, to prisutnost u svakom trenutku, da shvaćate da je život toliko vrijedan
u svakom trenutku, čak i onom potpuno beznačajnom, potpuno, neko bi rekao, a sad evo, čekam, gubim vrijeme, a ja sam u tom trenutku savršeno uživao. I to je vrijednost koju vam niko nikada više ne može uzeti. Ampak kaj vam je prineslo to vrednost? Mislim, kakšna je bila tista izkušnja, da ste dobili to vrednost, kako pomemben je vsak trenutek življenja? Kaj se vam je zgodilo? Ok, dakle, mislim, morate shvatiti da je to jedna stvar, ponavljam, koju svatko može. To nije nešto što se meni dogodilo izvana, to je nešto što se dogodilo iznutra. Jedna od stvari koju preporučuje ova knjiga i koju inače ja radim na radionicama istoga imena je jedno trosatno, nekoliko sati traje, ja bih rekao, jedan inicijacijski proces koji u biti u nama izaziva one stvari koje se događaju tokom smrti. Jer postoje točno određeni procesi, određeni koraci, kao što ste i rekli na početku, koji su opisani u ovoj knjizi, koji točno ukazuju što se zbiva. Dakle, jedna od njih je to prisjećanje na događaju u životu, suočavanje sa, recimo, pozitivnim ili negativnim događajima koje smo imali u životu. Tu nije, recimo, toliko bitno kakvi su to događaji, bitan je emocionalni naboj, bitan je ono što smo mi ostavili iza sebe. I tu, recimo, ljudi shvate i vide da je jedino bitno u životu koji emocionalni naboj smo mi ostavili drugim ljudima iza sebe. Da li je taj emocionalni naboj bio neka mržnja, negativnost, ljutnja, jel? Ili je to bilo situacija u kojoj ste ostavili dobar utisak na ljude. Dakle, to nije, ne radi se o nečemu da se vama dogodi. Znači, ja sam imao saobraćajnu nesreću, da sam izgubio ovoga pa sam nešto shvatio. Radi se čisto o unutarnjem procesu. I kad prolazite kroz to, na kraju knjige ima inače jedan dio koji je jako zanimljiv, zove se Čitanje za umiruće. Yeah. Dakle, to je jedan tekst koji se zapravo u knjizi je objavljen onaj dio koji je bilo moguće za opću publiku. Ja na, recimo, tom inicijacijskom procesu koristim modificirani dio sa određenim tehnikama, gdje zapravo čovjeka onda svjesno proveden kroz te procese koji se događaju tokom umiranja. Yeah. Osim prisjećanja, tu je taj susret sa svjetlom. Postoje točno određeni principi, načini na koji se to zove, recimo tim starim tekstovima, to prisjećanje se zove Čitragupta, svjetlo se zove Jama i to dakle, nekoliko procesa. Nisu bitne riječi, ali čisto kažem, jer ono što sam rekao, nisam prvi. Ne? Znači, ja, to prihaja u bistvu iz Upanishad, tudi iz Kata indijske... Upanishad. Kata Upanishad je jedna od prvih tekstova koji su to iskustvo opisali. Jel? Ali to ne znači da to treba prihvatiti u sklopu nekakve tradicionalne istočnjačke kulture. Kata Upanishad je napisana u tom sklopu i tako ju trebate gledati, ali... In je to, recimo, tudi za našo kulturo in za naš čas zdaj še vedno... Aktuelno, da. Je. I zato sam napisao te knjige, jer kad bi vi, recimo, sami čitali Kata Upanishad, to je možda malo izvan našeg načina poimanja i onda to možete gledati samo kao jednu kulturnu vrijednost. Ali ova prerada moja je nešto sasvim drugo. Dakle, ona sadrži sve one elemente koje zadrži ta tradicionalna, dakle Kata Upanishad, ali objašnjeno i na način na koji suvremeni čovjek to definitivno može razumjeti i prihvatiti i što je najvažnije primijeniti. Jer poanta cijele priče je da vi sada, kad imate, ne znam, 20, 30, 40 godina, sada prođete kroz to iskustvo, koje uopće nije traumatično, koje je zapravo vrlo ugodno, meditativno jedno iskustvo, a da bi se u trenutku kad smrt stvarno dođe prisjetili toga. Tako da onda ljudi prolaze kroz tog iskustva, recimo, ne znam, nekoliko puta u životu, možda sada, pa možda par godina, pa za par godina, ali to traje nekoliko sati, ali to je vrlo značajno jer vam omogućava da onda kada smrt dođe budete svjesni. Pa dajte meni povedati, zakaj se mi tako neradi pogovarjamo o smrti in tako bežimo od tega? To je eno vprašanje. In drugo vprašanje, zakaj bi bilo tako dobro zares se pogovarjati o tem? Ker konec koncev, ali ne dajemo potem pozornosti nečemu, kar je neizbežno? Ali ni dobro dajati pozornost življenju? Pa nema razloga između smrti i života, to je... Ja, sej res, sej smrt, pravijo, mala smrt je vsakič, ko greš zvečer spat. Apsolutno, ne.
Gledajte, tu je zapravo pitanje doživljaja svijeta i stanja svijesti u kojem se ljudi nalaze. Dakle, naše uobičajeno stanje svijesti i općenito način doživljavamo stvarnost je dualističko. Dakle, mi dijelimo stvari na materijalne i duhovne. Ja. Unutar ovoga iskustva to nije tako. Radi se o jednom jedinstvenom doživljaju svijeta u kome nema te podjele. Tijelo i svijest nisu odvojeni, nego su jedno. I u tom kontekstu, kad vi doživljavate svijet tako, onda vidite da jedno na što se možete osloniti je vaša vlastita svjesnost. Yeah. Dakle, ono čega ste svjesni. I u tom kontekstu smrt je samo jedan transformacijski proces. Yeah. Svijest neće nestati nakon toga. To je poruka toga. Ja. Torej smo neumrljivi pravzaprav, oziroma naša bit je neumrljiva. Vi govorite, zelo lepa je ta zgodba o 3 načiketovih ognjih, kjer pravzaprav oče naredi prekletstvo nad sinom in ta sin, zato da bi izvršil to očetovo prekletstvo, pravzaprav se poda sam k jami, to je gospodarju smrti. In ko pride ta fant k jami, on reče: ne moram verjeti, da kdo sam pride k meni, ponovadi jaz pridem po človeka, ko je čas za smrt, in mu da nagrado, oziroma reče: izberi si, ali želiš to ali to, in on se odloči, da se bo poučil v smrti. In tu pridejo te glavni 3 načiketovi ognji, ki so Atman kot duša, karma in dharma. Jako dobro. Ja, res se mi je usedlo v spomin ta zgodba, ker tu pa sem videla res smisel, se pravi, da mi sploh spoznamo dušo, da spoznamo zakone vesolja, kot so karma recimo in dharma, ki pomeni poslanstvo v življenju. In to je ta res celostni vidik življenja, kjer res potem človek lahko veliko bogatejše živi, z veliko manj strahu, tudi ne da se ga tako hitro zmanipulirati, ustrahovati, ga spraviti v nemir. To je... Jako dobro. To je suština priče. Ali ja bih dodao jednu zanimljivu simboliku. Recimo ovaj dio priče u kojem je načiketa, dakle tako ime tog dečka, ne? Znači otac ga na neki način prokletstvom daje jami, ali to je zapravo takozvana roditeljska kletva. Simbolika je u tome da svaki roditelj svoje dijete predaje Bogu smrti činom začeća. Dakle, čim ga spočne, je že... Tako je, čim dijete dođe na svijet, ono je predano Bogu smrti. I to je nešto što roditelji naravno ne razmišljaju, jer razmišljaju samo o životu, ali na kraju dijete će doći pred Boga smrti. Ne? I tu je jedna od stvari koju je Bog smrti u toj priči i rekao, znači Keti, je da znanje o smrti je to koje nas može osloboditi za vrijeme života. Yeah. Znači nije stvar u tome da mi dajemo pažnju nešto negativno, nego stvar u tome da naš život postaje drugačiji. Ja. Ker smrt bi lahko bila transformacija, smrt je vsaka sprememba pravzaprav ali oblike ali vsebine. Da. U trenutku kad dođete do tog iskustva jednosti, tada smrt doista postaje transformacija u kojoj postoji kontinuitet svijesti, ali ne i kontinuitet nekakvih površinskih razina življenja. Ja. Tu človek, mi se tako hitro zbojimo spremembe. Ne? Človek se tako hitro ustraši spremembe, da bi vse naredil, samo da ne bi doživel te spremembe. A ko se ta sprememba zgodi, samo od sebe vidi, kakšno hvaležnost ga prevzame, da se je to zgodilo, da je šel na bolje, kot si je mislil. Tudi to je del te zgodbe, ne? Transformaciji za časa življenja. Moglo bi biti tako i to je još jedna od važnosti te svjesne smrti. Naime, događa se jedna vrlo zanimljiva stvar. Ljudi često razmišljaju o pitanju reinkarnacije, znači o pitanju nasljednjega življenja. Ne? Ali prešnjega. Ili prešnjega, ne? Ja. Dakle, tu je u tom takoj paradigmi iskustvenoj u biti mi sami stvaramo svoj vlastiti svemir. To radimo i sada. Dakle, u duhovnosti inače poznato to neko abeceda duhovnosti, da promjenom svog mentalnog stava, mišljenja, emocionalnih osjećaja u biti stvarate okolnosti svoga života. I to stvarno funkcionira. Međutim, isto tako znamo da nije čarobni štapić. Ne možemo mi baš sve promijeniti zato što si tako zamislimo. Ali razlog zašto to ne možemo zbog toga jer i dalje živimo u vrlo čvrstim obrascima. Naš svijet izgleda
pouzdan, znači svakog dana je više manje isti, sporo se mijenja, zato što mi duboko u sebi čvrsto vjerujemo da je on takav i to je vrlo teško promijeniti. U trenutku smrti, međutim, se sve raspada. Dakle, čak i ti obrasci po kojima vi stvarate ovaj svijet oko sebe. I trenutak smrti je vrlo oslobađajući za um. Kad vi pijate ljude koji su doživjeli iskustvo tih do smrti, gdje im je bilo ljepše, tamo ili natrag u tijelu, oni će vam svi bez izuzetka reći da im je bilo užasno teško vratiti se natrag. Ja, pa to ni kakšen poziv ali povabilo, da bi človek ušel, ne? Ker pred časom se ni za razmišljati na ta način. Samoubojstvo nije pitanje, to obrađujemo u knjizi, dakle da budemo jasni. Ne, nije poziv na to, ali je činjenica da u biti u tom trenutku dolazi do jednog vrlo oslobađajućeg iskustva, dakle naš um je oslobođen onih granica, ne samo tjelesnih, nego i svih onih obrazaca koji postoje u našem družbi, životu. Prepričanja na vseh nivojih. I u tom trenutku snaga uma je izuzetno velika. Izuzetno velika. I tada takav oslobođeni um u biti stvara novi svemir. On ima dovoljno snage da doista promijeni apsolutno svako svoje iskustvo i on stvori novi svijet. Taj novi svijet mi zovemo reinkarnacija. Mi zapravo ulazimo u svijet koji smo stvorili. I sad pazite što se događa. Ako vi u smrt uđete nepripremljeni, puni straha, a znači ljudi jesu, jer to je zastrašujući trenutak, puni negativnih osjećaja poput krivnje, kajanja, zamjerki, optužbi, opet straha, dakle jedan začarani krug miješavanja tih negativnih osjećaja, tada u trenutku smrti zapravo počinjemo bježati, potpuno nesvjesno, jednostavno samo želimo pobjeći od toga i zapravo nesvjesno stvorimo svijet koji je vrlo, vrlo sličan ovoga iz kojega smo otišli. Jer jednostavno pobjegnemo, hoćemo natrag tamo gdje smo bili. To je ono što se uobičajeno događa, zbog toga svaka sljedeća inkarnacija je vrlo slična onoj prethodnoj. Oslobođeni čovjek potpuno slobodno stvara potpuno novi svijet koji god želi. Nema ograničenja. Znači, smrt je zapravo jedna odskočna daska u kojoj vi doista možete ući u potpuno drugačiji svijet od ovog što sad poznate. Dobro, to so neke sfere, ki mi niso znane, zato niti nimam tu vprašanja dodatnega. Ampak me pa zanima, recimo, razmišljam, če nekdo gleda in je od nekoga svojec doživel recimo nenadno prometno nesrečo ali nenadno smrt in enostavno ne, da se ni hotel pripraviti na smrt ali da ni bil pripravljen, ampak ga je prehitela. Pa je lahko to star človek 15 let, 25 ali pa 95. Dobro. Kaj pa v takih primerih? Ništa, prekasno. To je ono što govorim. Ne? Znači, ovo je znanje koje bi trebao čovjek imati prije nego se dogodi takve stvari. Ne? Dakle, nema, ako vas smrt zadesi prije nego što ste pripremljeni, onda ide svojim tokom. Dakle, obično je to onda strah, nerazumijevanje, nova inkarnacija koja je vrlo slična staroj, stara karma, znači sve te stvari koje u duhovnosti se događaju. Ampak potem je tudi ta trenutek smrti povezan močno z usodo, ne? Če človek ne more vplivati nanj. Ne nužno. Smrt se može dogoditi zbog nekakvih uvjetovanja od prije, ali može se dogoditi zbog naših pogrešaka. Nije uvijek nužno samo usoda, dakle sudbina koja je nepromjenjiva. Ne? Jednostavno napravite krivi potez i dogodi se takva stvar, to je moguće. Ne mora biti sudbinski dati. Ne? Ali kako god smrt da se radi, da li onoj koji je nastala našom greškom ili je nastala nekom starom karmom pa ju nismo mogli izbjeći, ne? Svejedno, priprema za smrt je nužnost. Bez toga vi u smrti idete slijepi. Potpuno slijepi. Ne znate što će vam se dogoditi, ne znate kako će vam se dogoditi i zapravo ste list na vjetru. Ovo znanje zapravo govori da postoji način da vi kroz korake smrti prođete svjesno. A to je izuzetno velika stvar. To je možda najvažnije i najveće znanje koje uopće možete dobiti za vrijeme života. Še eno vprašanje. Tu se pravi je branje, ko človeka spremljaš v smrti, a ne? Tako, ali pripremljenog čovjeka. Ne bilo koga, pripremljenog čovjeka. Dakle, ja ovu knjigu nisam napisao za one koji, kao što ste vi pitali, evo sad dogodi se ili razbolimo se pa znamo da imamo nešto malo vremena ili se dogodi nesreća ili tako nešto, nego za one koji sada, kad su zdravi i kad je smrt još
daleko negdje u neizvjesnoj budućnosti, žele maksimalno iskoristiti svoj život, a onda i smrt kao dio tog života za postizanje slobode i oslobođenja od karme. Aha. To se pravi, če nek svojec prebirat to vsebino za svojega svojca, ki je umrl, in jo... Ništa. To uopće nema veze. Ništa. Neće se dogoditi. To jednostavno nije na toj razini. Neće tako funkcionirati. Aha. Možete to čijati čovjeku koji nije nikad za to čuo, neće se ništa dogoditi. To nije čarobni štapić, to nije magična stvar koja će djelovati na druge ljude. Dakle, vi morate imati čovjeka koji je pripremljen prije toga, kojemu se događa smrt, i onda morate imati nekoga ko, dakle, ja u knjizi opisujem to, nekad su u Tibetu to zvali pove, to je ispratitelj, dakle, ljudi koji su ispraćali ljude u svjesnu smrt. Ali pazite, to je potpuno različito od ovih naših današnjih pristupa, gdje vi zapravo, mi k umirućim ljudima možemo pristupiti samo psihološki, medicinski, dakle ono što se recimo radi u hospicu, što je naravno potrebno, što je pomoć ljudima, i na taj način možete pomoći svakom čovjeku. Ali za ovu stvar trebate duhovnu pripremu koja ide prije nego što se to dogodi. Ako te pripreme nema, ovo je apstrakcija. Ja, to je abstrakcija, se pravi, te izkušnje potem človek ne more. Ne možete ne more imeti. Da, ne možete. Vi se ne bojite smrti? Ne. Ne? Ne. Dakle, to je... Se je veselite? Ne, nije posebno. To je ko da me pitate da li se bojim sutrašnjeg dana. Danas ću zaspati, sutra ću se probuditi. Mogao bi se veseliti sutrašnjeg dana, ali budući da se veselim i ovom danu, onda nije neka razlika prevelika. Ja, obstajajo družbe in kulture, ki imajo pogled na smrt in doživljanje smrti popolnoma drugačen od recimo naše kulture. To se pravi, tu lahko rečemo samo, ali smo rojeni pod srečno družbo v tem kontekstu, ali pa nismo. Zakaj pri nas še ni te kulture tako dobro razvite? Ja sam to spomenuo, dakle, radi se o tome da naša zapadnjačka kultura bazira na dualizmu materijalnog i duhovnog. Ako pogledate, većina religioznih pristupa, većina filozofskih pristupa upravo radi taj rascjep. Znači, tijelo je jedna stvar, obično prljavo, ružno i materijalno, a negdje tamo iza je duh koji je svjetao i, ne znam, drugi život koji nas čeka u duhovnim sferama. Tu je negdje nastala greška. Kad vi jednostavno živite u tom dualističkom pogledu na svijet, jednostavno ne možete pohvatati sve konce, ne možete živjeti cjelinu u svakom trenutku. A što se tiče drugih kultura, gledajte, mislim, ima doista raznih pristupa, ali ja mislim da je znanje o smrti bezvremeno i da je transkulturalno. Vi možete u svakoj kulturi pronaći neke elemente znači tog univerzalnog znanja, ali rijetko kad je ono na toj masovnoj razini prihvaćeno kao takvo. Znači, ostaju možda nekakvi individualni slučajevi, individualna podučavanja. Čak i u Indiji vi ne možete reći da sad, evo, Kata Upanishad je iz Indije, pa tibetanska knjiga mrtvih je također negdje na toj liniji, makar tibetanska knjiga mrtvih je vrlo kompleksna i ona ima taj kulturološki bias, dakle tamo se spominju božanstva koja još čekaju nakon smrti i tako. Taj dio je, recimo, u Kata Upanishadi nije prisutan, makar bi neko mogao reći da je i Yama i Chitragupta da su isto neka božanstva, ali ja sam to, nadam se, dovoljno dobro objasnio, se radi o načelima. Dakle, kad on govori o Yami, on govori o svjetlu. To svjetlo koje se doživljava kad vi prelazite iz jedne faze života u drugu, dakle kad se tijelo počne gubiti svoju funkciju, to je zapravo subjektivni doživljaj tog oslobođenja. Više vas ništa ne pritiska, nego se zapravo širite. I to je osjećaj kao da tama ide od vas i nađete se u svjetlu. Dakle, to su nekakvi principi univerzalni koji ne ovise o tome da iz koje god kulture vi dolazite, to će uvijek tako biti. Ja. Jaz na koncu tudi verjamem, da je za vsakega človeka, oziroma za vsako dušo, ne glede na to, kdaj in kako ga smrt pričaka, poskrbljeno, da za to obstajajo sile, ki imajo to, kaj naj rečem, poslanstvo in da... Znači, pribjegavate religioznom pristupu tome?
ne bi rekla kar univerzalnemu. Univerzalno. Mislim, rekla sam to namjerno zato jer Ja. poanta je u tome, gledajte, možete vi reći da je u životu uvijek se neko brine za vas. Da, to je ok. Ali baš kao što u životu možete napraviti greške, tako možete i u smrti. To je jednostavno ista stvar. I zato je znanje u životu potrebno, a potrebno je i znanje u životu. U smrti. Ja, to pa zagotovo. To pa zagotovo. Bolj, ko se človek ozavešča, bolj, ko človek pogleda v čim več predalov, bom rekla, ki so tudi zaprti, zagotovo je ta rast in razvoj človeka najdragocenejša stvar, kar sploh na zemlji ga lahko čaka. Ampak... Tako je. Tako da se ja ne bi osnovljeno na sile koje nas paze, nego nas useju se u svoje kljuse, u svoje vlastito znanje. Ja, prav. Hvala, Adrijan, za gostovanje, za vaše knjige, vaše izkušnje. Na koncu koncev pa vsak ima svojo pot, vsak ima svojo izkušnjo. Vsak piše svojo knjigo. Da, i bilo bi dobro da ju napišemo dobro. Ja. Hvala vam, hvala. To je bil Adrijan Kezele, duhovni učitelj, raziskovalec življenja in avtor več kot 50 knjig z področja duhovnega razvoja.